Ako je suditi po veoma malom broju pacijenata koji su se u novogodišnjoj večeri javili dežurnim lekarima u Lučanskom domu zdravlja, doček nove godine na području opštine Lučani prema rečima nadležnih je protekao relativno mirno i bez velikih incidenata. Za 3 dana praznika, odnosno računamo od noći dočeka pa do jutros, je ukupno pregledano 95 ljudi na teritoriji cele opštine, što zaista nije veliki broj. Od toga 62 je pregledano u Guči i 33 pacijenta su se javila za pomoć u Lučanima. Sama noć dočeka je prošla izrazito mirno. U Guči je bilo samo 6 ljudi na pregledu, u Lučanima 7 i bila je jedna tuča u Lučanima gde je intervenisala policija i 2 lakše povređena su se javila na pregled. To je inače i jedini incident značajniji koji se desio za ove dane praznika. Ovo ostalo je bilo čak i manje pregleda nego što se normalno dešava na dežurstvima. Da kažem, recimo da je 1. januara u Lučanima se na pregled javilo 10 ljudi, što je izrazito malo za 24 sata, u Guči je bilo 25 ljudi, 2. januara, znači juče u Lučanima je bilo 15-16 ljudi i negde oko 30 u Guči, što znači da je to jedan izrazito miran praznik iza nas i mi bismo i želeli, bar naša služba želi, kao i uvek da tako i ostane. Uradili smo nekoliko kućnih poseta gde su indikacije praktično i nisu postojale, ali je naša služba to odradila. Načelnik policijske stanice Lučani u Guči Slobodan Marković kaže da je za doček nove godine na teritoriji Lučanske opštine bilo organizovano oko 20 skupova u ugostiteljskim objektima, kao i jedan javni skup ispred Muzeja trube u Guči. Prema njegovim rečima većih incidenata nije bilo. Za protekla 3 dana novogodišnjih praznika došlo je do narušavanja javnog reda i mira samo u jednom slučaju, gde su patrola policije intervenisala i sprečila dalje narušavanje i dogodila se jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom. Nekih drugih događaja bitnih za novogodišnje praznike nije bilo. Direktor Šuluburić kaže da su u ovoj ustanovi zadovoljni što tokom novogodišnjih praznika nisu imali mnogo posla i što je zdravlje njihovih sugrađana bilo uglavnom dobro. Istovremeno bih želeo da svima nastupajući božićni praznici, pa i ova takozvana naša srpska nova godina, prođu svima u jednom zdravlju, u sreći, u veselju. Nadam se da će nam sledeća godina biti lepša od prethodne. Iz Doma zdravlja i policijske stanice u Guči apeluju da se pirotehnička sredstva isključivo kupuju u ovlašćenim radnjama i napominju da deca bez prisustva roditelja ne koriste ova sredstva. I dalje bi apelovao na sve građane, pogotovo na roditelje, da pirotehnička sredstva ne daju deci na korišćenje ili ako već daju da oni budu prisutni prilikom aktiviranja tih eksplozivnih pirotehničkih naprava, odnosno petardi. Vi znate da smo prošle godine imali jednu takvu ozbiljnu povredu sa ozbiljnim posljedicama u Lučanima i nadam se da će ove godine roditelji prvenstveno biti dovoljno pametni da svojoj deci kažu kako i šta treba da koriste i kada i gde da koriste. I vatrogasci su, kako su nam rekli, imali mirnu noć bez ijedne intervencije, pa su sami sebi poželeli da im ovakva bude cela 2013. godina.